Fifi? Oh Fifi, wan RISHA nak kun email aslam? Fifi? Oi Mai. Mau masuk kun bangal aslam tu beli terai? Ak ngelawan. Kita sudah metrin ya Mai. Apa tin kun lanun? Mai, boleh bisa tang ap beli pela ya papa. Abang aku pasung pau nang benih kia beli tang kasam nang rebendi hi. Kun nang di pima email aslam dikret nak. Tahu Mai. Mai phim lấy nè nè. Ha tin sudah tersima song aku babu ai son keluar ni mah. Mai sawan kelai mah. Apa? Fifi? Oi papa. Imej upi leceh? Mai lali trena ro menata. Fifi? Oi papa. Pandai kun? Fifi, siapa kopi yang mah? Tahu papa. Saya kamu pas kan? Boleh kerja si Aima? Fifi patang si pahlawan mah? Oke, bye. Bye. Boleh jadi papa yang seram. Nalar banget tangan.
Papa pilawan? Buat kau lawan. Papa ajar nu serang tangan. Kita higa na hekan na ruda ap papa. Papa pidi juga tu. Kari ka jus ta? Kane kadawanya sopat cung papa. Kili pamhi. Lahe ruda ap papa me banang menyabang dekat situ. Kagak dari siapa? Pedo pulau tu. Kan kayak eru papa msyatra nang pang di jus. Au dawani memang saya tu. Je, Oi papa. mana sekarang? Bagai lah, tetap pulang ke rumah macam. Imej siapa je? Papa memang elektrai. Ibu kan macam tray sawan ni saya pang. Ani, ini training lidi ni. Nak kumpi ni orang nama pendiri kami. Mata lep pulang. Kristai bah, buat. Kata apa bilang mantre? Berhak dengan apa dia kun? Wow, kariam deh. Katkun kesam lalut. Sudah ini puan di ni.